Čovjek sa šiljinim licem. Ovo je priča o Jakubu Esaloviću, čovjeku sa šiljinim licem. Još uvijek u sarajevskim arhivama pažljiviji istraživač može naći iscrpnu dokumentaciju, zastrašujuće precizno faktografsko svjedočenje o Jakubovu životu. Ponegdje onima što utonu u razmotavanje niti čije krake kačimo od jednog do drugog podatka, ta će dokumentacija biti zaprepašćujuća. Možda to i jeste svojevrsna opomena da se tako nešto nikada više ne desi. Bar ne u ovom gradu. Jakub Esalović bjaše čovjek o krvi i mesa, stvorenje što iz majčine utrube izašlo da na ovome svijetu spozna samo patnju, surovost i nerazumijevanje. Jakub bjaše obilježen na najstravičniji zamisliv način, šiljinim licem. Zahvaljujući višemjesečnom istraživanju i uz svesrdnu pomoć upravnika Instituta za historiografsku analizu dr. Jašarija, u stanju smo da vam u ovom broju ponudimo nevjerovatnu slagalicu životnog puta Jakuba Esalovića, čovjeka koji se rodio i umro u ovom gradu, u Sarajevu.